I dobar dan ljudi, danas ćemo napraviti jednu nevjerojatnu zamku. Prvo ćete, evo, ovo je kao vaša kuća i prvo ćete da ovako iskopate to. Dovoljno je ovoliko odite, tako, toliko je dovoljno. Stavite tu lavu, ovdje stavite piston jedan i čekaj da uzmemo ovo, tako. I to će biti, naprimjer, sad se eto stavite drugo. I kad neko hoće da krene, on samo da dete. Opa, ode u lavu. Ode bato moj. I ja mislim to bi bilo to. Hvala što ste gledali. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Subscribeujte i like. Ćao.